Mwaramutse turi tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 iminsi kwihutara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo bikomeje guhinduka umunsi ku wundi kandi bigahindura isura. Aba mubona ni FARDC, abasirikali badasanzwe ibihunyira bya FARDC Labor Force simbatutse niko bitwa, biteguye kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bahangane n'umwanzi wabo bamwita u Rwanda cyangwa se 23 twirwa Red Tabara niko bavuga mu nyandiko zabo. Biteguye byuzuye urajya ngo ari bonyine ishwida, bari kumwe n'abandi baterankunga b'ingenzi, bari kumwe n'abandi bagomba kubafasha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nguko bizagenda kose urugamba bazarutsinda baravyiyemeje. Uti gute? Yego bavuze ko bazarwana urugamba mpaka barutsinze. N'abasirikare b'abacanshuro baje kwifatanya na FARDC, abo buruhu rwera bakora mu biganza na FARDC bati olingate muzange cyangwa se muzemere, iyo dufatanije twakora igitangaza, imbaraga zishyize hamwe zizakora ibidasanzwe, tuzagaragaza neza icyo dushoboye. Let we do that, mureke tubikore. Minembwe vatombe ndetse na Bukavu ngo vatombe, ibice byose bitandukanye biri mwe 23 ngo bari kubisezera ngo ba nyiri ubwite baje kuzigarurira. Hanyuma ngo bazarusha imbaraga Sipanwal cyangwa se Black Snakes bari bakoze akazi gakomeye kujya kwigarura Minembwe. Nize imbaraga bazanye ndagusobanura neza kamwe kandi kuzabasirikari. Iyo byonyine hari itegeko ryatanzwe muri FARDC rireba buri musirikare wese ujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngigiye bagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ni itegeko rigomba kumvirwa badatindiganije batanarebye ku ruhande. Hanyuma se wabimenye muri FARDC indi ni forme ya gisirikare yaje we ndayikwereka, gusa ngo n'abasirikare bihariye batojwe igifaransa bagomba kurwana hasi hejuru. Iyo mvuze Ubufaransa ndavuga Ubufaransa bitewe nuko ari bamwe mu bemeje guha imbaraga FARDC kugira ngo igisirikare cya Kongo kibe igisirikare cy'igikomerezwa, igisirikare kidasanzwe. Bazemeje bafatanije ko bamaze kugera ku rwego rukomeye. Oya we kumbaza ngo none se Abafaransa gufasha Kongo kandi tumaze iminsi tubona FARDC itangaza ko ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Minembwe yafatiye Abafaransa. Ibyo Kinshasa, ambasade ya France muri Kinshasa yarabihakanye, vuga ko nta Mufaransa umwe n'igihugu Ubufaransa wigeze afatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndetse na n'itangazo officiel bwigeze garagazwa na FARDC rishinja Abafaransa kwa muri iyi ntambara, nubwo kuri les sociétés ngi nawe twayibonye yuko bivuga yuko hari Abafaransa bafatiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kurwana kwanda gwa 23 batazira u Rwanda. Izo nge nawe tubigarukaho turere hamwe n'iki Ubufaransa buhaye Kinshasa, n'iki bw'ubufatanye bw'iguzombi twabwitegamo muri make bige kugera kuki. Umuryango w'abibumbye hasabwe byihuse ko hagarikwa ihohoterwa ishingiye ku gitsina rikomeje kurerwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitangaje ni ibirego bishinjwamo 23 n'uruhande rwa FDLR, gusa ku ruhande rwa FARDC bikaba biri hafi ya ntabyo, nubwo M23 ishinja FDLR ndetse na FARDC gukora ibyaha bisa nk'ibyo ngibyo mu bice bitwikanye n'abasivili kandi kari ibyaha byo kwamaganira kure. Buri ruhande rwose rushinja rugenzi rwarwo, nk'ubwo M23 ishinja FARDC ko bari bo bagashoza ntambara, ko bari bo bateza urupfu abasivili, ko bari bo bazanira akaga gakomeye abaturage b'abanyamurenge n'abandi bose bafite aho bahuriye n'ino rugamba. Ndetse ko urebye uko ibintu bimeze uyu munsi FARDC ikwiriye kubiryozwa kuko niyo se bayazana uyu byose ikomeje kwibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None se ubwo nimba FARDC ishinjwa na igashinja, ikibazo kiri kurinde ninde utera bino bibazo byose gutaka bwa Kongo? Nakubwiye ngo usubize kuko nzi ko nawe udafite igisubizo, ariko niba ugifite ukime. Ariko reka nze tuyige kubiri kuvuga ku butaka bwa Kongo, duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba aho FARDC ije gukora utuntu twayo nikivuga, ndetse tuze no kuri ibyo byose bikuvugwa hamwe n'ibindi. Icyewe muzindukanye ndumugu wa Kamanzi w'Uruwande nk'ibisanzwe ngo ikaze mutiyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyitwa intambara nihora nakubwira, icyitwa amasasu bimeze nk'umuceri mu gishanga bahinga mw'imiceri, sibyo ra?
FARDC, Wazalendo, FDNB n'abacangiro bishyize hamwe ngo bagomba gufatanya kurinda ubutaka bwa Kongo. Wewe imbaza ngaho babikoreye bageze kuki? Baravuga ko bagiye kubikora. FARDC irimaze iminsi isa nkaho isumberejwe cyane, gusa nibyarangije kwitwa ko ari agatego bateze M23 na twirwaneho mu bice bya Minembwe. Burya FARDC yo ntabwo yemera ko yarijwe imbaraga cyane y'imirwanire ku buryo ngo gutsinda rugamba bitari gukunda. Batanga ingero eshanu y'ibyo bari gukora bikarangira Minembwe FARDC iyigumanye cyangwa se kayigarura byuzuye. Nzikubwira izo mpamvu batanga mbere ko nza kuri ibingibi. Uravuze ngo bivuga ahubwo watinze. Iya mbere, iyo ngingo ya mbere bavuga ngo nuko nubundi FARDC yasaga nkaho yagose twirwaneho muri Minembwe rwagati mu myuzo ya mbere. Ngiyo bashaka babaragavye igitero muri Minembwe ndani, abari muri Minembwe bakabari batabakabamara nta ramforo barabona iturutse ruguru. Icyakora ntibabikoze kuko batashaka gutera urupfu n'amakuba muri Minembwe rwagati rw'abaturage b'aba civil. Kubw'ivyo FARDC baretse gutera atari uko bari kubona ko M23 batayirimbura. Wibuke ko berejeho megaphone iri kuri drone ibwira abasirikare batwirwana bari muri Minembwe bati ni mwitange mwihereze FARDC, muve muri ibyo bice murimo muhuze mu maboko ya FARDC, muzagirirwa impuhwe ntacyo muzatwarwa. Maze aba M23 twirwaneho ngo bazumve barabaseka bati nkamwe kweri. Indi mpamvu ya kabiri bari gutuma batsinda urugamba rwa Minembwe na mbere ko M23 yagera n'uburyo FARDC nanone yari yarakoresheje budasanzwe nk'amayeri y'urugamba, aho ngo usibye kuba bari bazengurutse utu duce twose twa Minembwe cyangwa se ibice byose bya Minembwe, FARDC yarangije gutegura uburyo kujya barasa muri position akoresheje drone iyo bashaka bari komeza gukoresha set kane barasa. Ndetse kandi byo no kuza kurangira nk'ingingo ya gatatu bakoresha Sukhoi S-25. Ingingo ya kane byari kuba ngombwa ko babateza ngo abacanshuro abanyamahanga bakabari bata. Ingingo ya gatanu iri gutuma batsindiye intambara ni mu gihe cy'imirwano ngo bari gukora icyo bita range war, intambara yeruye cyangwa se yagutse, maze bakarasa ngo kuho bashaka n'aturuka ibikoresho bya gisirikare birasa muri Kongo. Kongo yavuga ko ari no mu Rwanda. U Rwanda ruti nk'ubwo mugakora ibyo kosa mukareba mwazakora ikosa rimwe gusa mukabona igisubizo cyaryo, kurasa kutaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko FARDC yabaga ifite ubushobozi bwose barabikoze maze bagatsinda. Rero ngo akana gatego bateze M23 ye igwa mutego wo gufata ibice, ariko bereka ngo umuhuza yuko M23 ikomeje gukora amade. None ubu FARDC dore ibyo yateguye. Aba n'abasirikari bo muri batayo yihariye cyane bazanwe muri Baraka bazamuka berekeza Mulema bagiye gutangiza ibitero biremereye cyane kuri M23. Ni Force abasirikare badasanzwe bari kumwe n'abacanshuro, kandi bigaragara neza cyane ko gahunda bafite ari ukurwana. Bafite uburiri, bafite antibal, bafite ibikoresho byose. Si ngombwa ko uvuga ko uraza kugira icyo bakoraho, ahubwo bo bararwana mpaka kandi bagatsinda. Nibyo bikomeje gushyirwa kuri rezo sosiyo. Amakuru akemeza iki? Amakuru yemeza ko abasirikari bose ba FARDC bahawe mission yo kwigarura agace mu gihe cya vuba. Mu gihe cyose arahawe order na Leta General Minembwe ku ruhushya rwa Tshisekedi Chilombo ko bakora offensive yo kwigarura ibice byose bya Kongo byo muri Kivu y'Amajyepfo. Bapfukamye basenga bavuga ati rugira utugire maze natwe dufashe tugende dutsinde iyi ntambara, maze nituyitsinda tuzagushime. Ni mu gihe ku rundi ruhande nanone abanyamurenge nabo bashima Imana bapfukamye basenga bari kumwe na M23 bati warakoze Yehova kuduha kano gace ngo tukagenzure. Ubu rero biragaragara neza cyane ko impande ebyiri zose intambara batangiye kugira intambara negatifu, intambara y'Imana. FARDC iti kubw'imbaraga z'Imana tugiye gutsinda, M23 twirwaneho bati kubw'imbaraga z'Imana natwe tuzatsinda. Uwiriwe ninde uzatsinda? Uravuze se nguramuzi? Nanjye ntago muzi. Isaha nitera iminsi ikaza izatubwira ibijya mbere, tuzajya tumenya ngo ninde ugomba gutsinda muri ino ntambara. Mu gihe bano basirikari bideployinze bafite ibikoresho bidasanzwe bari kumwe n'abacanshuro, kandi misiyo rimwe gusa guhera President Louis Sankuku, Minembwe, Gakenge, Kijiba, Bijombo kuzamuka gakomeza. Ibyo bice byose bigomba gusema amaboko ya FARDC. Hanyuma hari itegeko ryatanzwe kuri FARDC yose abajya ku rugamba bagomba kubahirizwa. Usibye kuba itegeko rikuru cyane ryatanzwe na Jean risaba abazalendo na FARDC kutongera kwicamo ibice ngo bahangane, ahubwo bagakorera ku murungu umwe bunganirana, apana gushondana nk'abantu nabo bafite icyo bapfa, ahubwo bagakorera hamwe mu gihe basangiye umwanzi.
ikindi bagasabwa gusaranganya ibikoresho. FARDC ikumva neza ko wazalendo ari abandi bifuriza Kongo ibyiza atari ababi, hanyuma bagasangira ibikoresho bya gisirikare kugira ngo babikoreshe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hama nanone kandi hakabaho uburyo bwo guhuza amakuru y'ubutasi kubo bari guhangana nawe kugira ngo amakuru amenywe na wazalendo FARDC yagire n'amakuru amenywe na FARDC wazalendo yagire. Ikindi bakaba barahawe ibikoresho by'ingenzi bya gisirikare. Amakuru aremeza ko FARDC yabujijwe gukoresha telefone zigendanwa zigezweho smartphone n'abasirikare ku rugamba ko batagomba kuba zifite. Mu rwego rwo gukomeza umutekano w'ibikorwa, ingabo zirabuza ikoreshwa rya telefone zigendanwa mu turere tw'imirwano ku buryo butemewe. Muri make kugira smartphone ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo byemewe, ni igikorwa kibi cyane, ni haramu. Izi smartphone yongiye ufite aho ngaho imbere yawe cyangwa se ufashe mu kiganza, ni telefone nziza ukoresha byiza, dore no kumva umuhungu wa Kamanzi, sibyo? Ni telefone yagucisha umutwe, ifite GPS tracker, bari trackinga bakayibona haniri, ndetse bishoboka cyane cyane ko bana kumva amajwi uvuga bakoresha mikoro yawe. Ugeze wumva iby'urugamba rwigeze kuba muri diplomasi, bikoreshwa rya Pegasus, agasisteme kijirwa muri telefone, maze ibyo ukora ibyo uvuga aho uri hose bikamenyekana kuwa kohereje iyo Pegasus. Ni ubutasi bwa telefone. Amashusho akoreshejwe iyo kamera yawe y'imbere n'iy'inyuma, amajwi bikoreshejwe mu microphone zawe, hanyuma naho uri akoreshejwe location tracker. Izo rero smartphone zorohereza cyane cyane ko ku mirongo y'imbere ku rugamba iyo ifitwe bishoboka cyane ko bahabona umwanzi ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu FARDC yavuze iti nta musirikare wemerewe kujyana telefone na smartphone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo ngibyo ntabwo mugiye kwifotoza, mugiye kurwana. Abasirikare bagomba kwirinda kwirakwiriza amashusho, imyanya cyangwa se amakuru ajyanye n'ibikorwa ku mbuga nkoranyambaga. Abasirikare bakwiriye kujya bafata amashusho ngo bavuge ngo tugeze ahangaha, fasha aka gace, ni muri ukuntu twagafashe, cyangwa se amakuru ajyanye n'uburyo bari kwitwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyagiye biba ibyo kwakubitisha. Ibisubwa mbere byumvisha bayibuza muri FARDC no message barayukoze, ariko bisa naho FARDC iri kwitegura intambara ipartner cyane bitewe nuko amategeko iri kuyasubiramo kandi kusanya n'abasirikare n'ibikoresho. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu bavuga ngo uri gupfa guhurirana gusa, ahubwo bishoboka cyane cyane ko byaba birimo umugambi utoroshye wa FARDC, aho bari gutegura igikorwa kidasanzwe gihambaye, igitero gikomeye cyane kuri M23. Muri make intambara itoroshye kuri M23 yavamo igihombo kuri M23, cyangwa se yenda yavamo ukwihatinizwa kwa FARDC barebye nabi. Buriya ku rugamba byose bishoboka. Niyo mpamvu ari ikosa gufata uruhande ngo uri gufanura cyangwa se ruriya mu ntambara. Icyakora uba wifuza ko byagenda gutya cyangwa se kuriya, ndabeshye. Ariko urugamba ni nk'umukino, birangira umwe atsinze undi atsinzwe, kandi hari igihe umunyembaraga ubona atari utsinda cyangwa se umunyantege nke agakubitwa by'inkubwe ijana. Byose bishoboka. Hanyuma FARDC ikomeje gukora amavugurura. Umuntu ntagara abasirikare mu kindi gihugu, nibitegereza neza afite n'ibendera rya CONG0, nta nubwo ari AI n'amashusho ya nyayo cyangwa se amafoto ya nyayo. Uyu ni umwambaro mushya wa FARDC. Mama, FARDC nimba ari ikintu maze gukoraho muri iyi myaka igera muri 3 ishize, wearing ni imyambaro kandi ubona ko ari myiza, imeze neza, bitandukanye nuko FARDC ari imeze ku bwa Joseph Kabila Kabange. Nutemera ko urukwavu ruryoha, wemera ko ruzi kwirukanka, sibyo rata. Nutemera ko FARDC izi kurwana, wemeze ko ikora impinduka mu myambaro, none isigaye yambara neza. Unzanye amashusho mu mwaka wa 2017-2016 y'abasirikare ba FARDC bambaye imyambaro, nkazana n'aya ngaya wagira ngo ni ibihugu bitandukanye, ariko se bambara neza bakarwana nabi. FARDC aya mavugurura byabereye he cyangwa se imyambaro yabonetse he? Ni imyambaro mishya ya FARDC iri kugaragara mu nkambi ya Bahuma Ikisangani, ni ku mabwiriza y'ibikorwa barimo gukorera muri Kisangani cyangwa se aho bari gutorezwa n'ingabo z'Abafaransa. Kisangani muri division ya 3 ya gisirikare, urabizi neza ko ariho Ekweta iherereye. Iyi myambaro ijya gusa na myambaro yindi yabonetse muri Ituri bahaye abitwa Force de Tigre, ariko ntabwo ariyo neza n'ugitegereza neza. Mugiza ya Force de Tigre ifitemo amabara ajya gusa umuhondo ariko manini atandukanye n'aya ngaya. Ahangaragaramo amabara ajya gutukura n'umuhondo ndetse na green military, ariko kandi bakajya n'ingofero zihariye cyane ubona ko zitandukanye n'izari zisanzwe.
ubundi ku buryo bumwe cyangwa se ubundi ubyibutse neza izi antibade bambaye niwo mwambaro usa gutyo wa gisirikare cyangwa se niwo mwambaro mushya FARDC yahawe ku butegetsi bwa Tshisekedi Chilombo, nyuma bagenda bahabwa indi. Ubu rero bageze kuri uyu mwambaro no wavuga ko ushamaje cyane, kandi benshi batangiye kwibaza ngo none ni nako n'imyitozo gisirikare babwa izaba ikomeye cyangwa se nayo izaba igaragara ko ari mishyashya kuri yo imbere ku rugamba bazakora bishya. Mbizi tuzabibona. Biva ku Bafaransa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ni hagati k'inkuberane muri kino gihe, ndetse ngo bakomeje gukorana bya hafi ku buryo budasanzwe mu gihe Ubufaransa butanga imyitozo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri izi ngabo za FARDC. Ubu rero hari igice cy'amahugurwa bashoje. France en RDC cyangwa se Ubufaransa muri Kongo na ambasade bati ishuri rimwe icyifuzo kimwe, gushimangira ubushobozi bwo kwirwanaho bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyiciro cya gatandatu cy'abanyeshuri barangije mu ishuri ry'intambara rya Kinshasa IJEC cyasoje urugendo rw'imyitozo amwe no gutanga impamyabumenyi y'amashuri makuru ya gisirikare ku basirikari bakuru 27 barimo 11 bahuguruwe ku rwego mpuzamahanga. Ni imyitozo ya gisirikare gukorwa mu ishuri rishinzwe iby'intambara rya Kinshasa, imyitozo yatangwaga n'Abafaransa aho yashojwe icyiciro cya gatandatu cy'abanyeshuri. Hakaba n'abari barangije amashuri makuru kajyanye na gisirikari bahawe izi mpamyabumenyi ari 27, 11 bigiye mu mahanga. Bakaba rero bagaragaje neza ko byari byiza cyane mu masomo bahawe. Uko mubibona imbere yanyu ku ruhande rw'iburyo, iyo ni ifoto yafashwe aba ni abayobozi bari imbere mu gihe batangizaga gahunda cyangwa se umuhango. Kubera ufatanye hagati y'Ubufaransa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, IJEC itoza abayobozi bahamagawe gufata inshingano z'ingenzi cyane muri FARDC, harimo na Operation Department cyangwa se urwego rushinzwe ingamba, hakamo n'urwego rushinzwe ibikoresho n'ibindi. Binyuze mu bwumvikane bwabo hamwe n'ishuri, Ubufaransa butanga umusanzu wo gushimangira ubuhanga mu bya gisirikare bya Kongo, kandi bagashyigikira Kongo mu ntego imwe, iyihe kurinda ubusugire bwayo, kurengera ubusugire bw'ubutaka bwayo no kurinda umutekano w'abaturage bose ba Kongo. Izo nizo ntego Abafaransa bibandaho cyane bari guha ubushobozi FARDC, kugira ngo FARDC ibiri tayari, iri stand by, irindira umutekano, ubwo mu make irinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Icya kabiri barinda ubusugire bw'ubutaka. Ubusugire bw'igihugu ujyanye n'imiyoborere, ubusugire bw'ubutaka ni uvuga ngo buri santimetero yose bakabigenzura. Ikindi bakarinda umutekano abaturage bose basivili mu gihe byabaye ngombwa ko hagira ikibazo kivuka, bakaba biteguye gutanga igishoboka cyose mu bikorwa byose bishoboka gukorwa kugira ngo barinde abasivili. Iki rero kavuga ko ari igikorwa cyiza cyane Abafaransa gukorana n'igihugu cya Kongo. Ufatanye mu z'ingabo bushingiye kandi ku kwizerana, gusangira ubumenyi no gushimangira ubushobozi bwa leta ya Kongo, nk'uko France yabyanditse ku rubuga rwabo rwa X. Rero ukamenya ko Ubufaransa gukorana na Kongo nayo ibona ko ari ingenzi cyane kandi bakabyishimira. Gusa ngo bisa naho Abafaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukorana bya bugufi bakorera muri Kongo, na cyane cyane ko nabo hari inyungu babona muri Kongo ibere ry'agaciro sebo. Tuve kuri iki kijyanye n'imyitozo ya gisirikare ndetse n'impinduka muri FARDC, tuze kuri iyi nama ya Loni yateranye akagira igisabwa guhagarika ihohoterwa ngo rishingiye ku gitsina. Wari ribera he? Katubyumve. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye amahirwe yatanzwe n'inama y'10/90 y'akanama gashinzwe umutekano ka Loni yagenewe kwita ku bagore, amahoro n'umutekano, kandi ifite insanganyamatsiko igira iti guha agaciro isezerano ry'amategeko mpuzamahanga ku barokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'amakimbirane. Inama yatanze umwanya wo gusuzuma uburyo inama y'umutekano n'ibihugu zose bigize Loni bishobora kongera imbaraga mu gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'amakimbirane, gushyigikira abahohotewe no kwemeza ko abakoze ibyo byaha bashyikirizwa ubutabera bitewe n'uko ari ibyaha bitagomba kwirengagizwa. Ubwo yavugaga ku wa gatatu tariki ya 8 Nyakanga 2026 muri iki kiganiro cyateguwe ku buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kiyobowe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Toluka wa Kongo,
Ambasaderi Tammy Bruce wungirije uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko ibiganiro bifite akamaro kabyo, ariko ikirenze byose ibikorwa bifite agaciro kurusha ibiganiro. Kugira ngo ashyigikire igitekerezo cye, uyu mudiplomate yavuze ko Perezida wa Amerika Donald J. Trump n'ubuyobozi bwe nk'uko abibona batanga urugero mu gukemura amakimbirane ku isi yose. Yanashimangiye ko mu gihe cyose amakimbirane gikomeje ari ngombwa kugira icyakorwa haba ku giti cy'umuntu ku giti cye ndetse n'itsinda, kugira ngo barinde abatishoboye cyane cyane abagore n'abakobwa mu bihe by'intambara. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni icyorezo nikavuga, haba mu bihe by'intambara ndetse n'ubuzima bwo mu ngo. Buri mugore wese muri iki cyumba azi icyo mvuga mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye, kimwe na ba nyina, bashiki bacu, inshuti zacu n'abagore bacu. Mu kwezi gushize Minisiteri y'Imari yaratangaje ibihano ku bayobozi babiri b'imitwe yitwaje intwaro M23 na FDLR ifite amateka y'ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu, harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Burasirazuba bwa Kongo. Gashishikariza ibihugu zose bigize umuryango w'abibumbye kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushimangira uburyo bwo kubazwa ibibazo, kugira ngo abakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku makimbirane baryozwa ibyo baregwa. Ibi ni ibyatangajwe nawe. Dusesengura amagambo ye gatoya. Yatanze icyo twakwita nk'urugero cyangwa se urufatiro rw'amagambo ye, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitemera cyane cyane ko rihohoterwa, agaragaza ko FDLR na M23 ko abayobozi babo barafatiwe ibihano binajyanye no kuba iyi mitwe ngo ikora ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irihonye uburenganzira bwa muntu. Uzi ko ibyo zaha cyangwa se iyo mvugo ubwayo ibi rikwerekeza ku kugira umutwe w'iterabwoba. Awanda. Hanyuma anavuga yuko ibihugu byose ni ukuvuga ibyo mu muryango w'abibumbye bigomba kwifatanya na Amerika mu gufatira ibihano cyangwa se kubaza kuryoza abantu bose barebwa n'ibyaha byo guhonyora uburenganzira bwa muntu byabishingiye ku gitsina, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kandi ubwo ni ukuvuga ngo yifatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhana FDLR ndetse na M23 nk'aho bita ba nyirabayazana b'amakimbirane akomeje kuba mu Burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza ngo kubahiriza ibyo ziyemeje no gusaba ingamba zihamye zo kurengera abatishoboye cyane. Benshi ati muri twe twatumaze imyaka myinshi dukoresha imvugo kugira ngo tugerageze guhindura sosiyete, ariko uru rwego na Loni bifite amahirwe yo kugira icyo dukora, kandi nibyo dukeneye muri iki kinyejana cya 21. Muri iki gihe hamwe n'umubare w'abagore hano nta rwitwazo ruhari. Ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana, yaba iby'igitsina cyangwa se irindi, bigabanya ubushobozi bwa muntu. Ntibishobora gufatwa nk'aho ari ngombwa. Nk'abantu b'imico myiza dushobora kandi tugomba kuritsinda. Guhagarika ihohoterwa rishingiye ku gitsina makimbirane bigaragara ko ari ingenzi cyane, niyo mpamvu turi hano. Ariko tuzabigeraho gusa nidufata iki kibazo nk'ikintu gikomeye, harimo no mu gihe cy'amahoro. Ibi byavuzwe na Ambasaderi Tammy Bruce imbere ya Luka nk'intebe wa Kongo uyoboye aka kanama. Bari kwiga cyane cyane ku bijyanye no guhagarika ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje kuba amakimbirane atandukanye no mu buzima busanzwe mu bihugu byose by'isi. Aha rero wakitega ko wenda hari igishobora kuzavamo, ariko kugeza ubu nta kirakorwa ndetse nta n'icyavuzwe cyihutirwa kiba kigiye gukorwa. Ariko amatati azarangira ryari cyangwa se azarangira ate? Komeza kwa mufakadise nubwo nyine bizagoranye. Drone niho yahisiza nanone nayo yongera kurasa ibisasu byinshi muri icyo cyerekezo byo gukangakanga ndetse no gutesha umutwe FARDC no kuyibuza amahwemo no kugira ngo ayice intege bya nyabyo. Igema ya 23 yongeye gutekereza kwinjira ize none FARDC itagifite imbaraga. Kumbe abari bari muri Rugezi FARDC bayisabona neza ko M23 yatangiye kuzana abasirikare basa n'abazengurutse uduce timo FARDC nko kubaka urukuta. Nabo FARDC bahita bakora icyo twakita igitero cy'imbaraga ngo basubize M23. Rugezi hakuno hari M23, hakurya hari FARDC. Barasanye urugamba ruba rubi cyane, birangira bibaye nk'aho baguye miswi kuko nta ruhande rwahamije urundi ngo ruvane muri position.
yaba M23 nigeze bikora, ya FARDC nigeze bikora, agace gakomeza kuba ngaho ariko kadatekanye. Ari mu abaturage bawo bavuga yuko uyu munsi batizeye amahoro n'umutekano, bafitiye ubwo bishobora kubabaho ko isa yariyo yose urugamba rwakongera kubura, intambara yakongera kuba mbi. Ari no mpamvu bafitiye ubwoba gukomeza kuba muri icyo cyerekezo. Hama rero nkuko amakuru azemeza, amakuru akomeza avuga yuko M23 indege zabo zakabye ibitero birekomeye cyane muri utwo duce, kandi byongeza kwemeza ko bari gukurikirana, bari kurgisata buri FARDC ku buryo bashaka gufata ako gace bakamitanuka muri Baraka. Kuri ubu ngubu ngo bitangazwa ngo bakuye mu zabo batangiye gusubira iwabo mu masaha ya saa 4 mu bice bya Pwezelo ndetse n'igice kimwe cya Kazaloho na Biraro mbiri haruguru nyine ubwo bumvikana hafi ya Mikenge. Ariko agace ka Mulema byo biracyari ikibazo kuko ngo batinye kwibasirwa n'indege zijya pilote ngo z'ingabo z'u Rwanda, nkuko bivugwa n'itsinda rimwe. Abayobozi bo muri ako gace bavuga ko abaturage benshi bakomeretse kubera ibisasu byagiye bigabwa shrapnel cyangwa se za fragments zituka ku bisasu zikabagwaho, bagasigara ari inkomere bitewe n'ibyo bitero batazira M23 ngo ifashwa n'u Rwanda. Sami Badibanga yasabye kandi abamutoye kuba maso no kugaragaza ubufatanye bwa bose binyuze ngo banyure mu bihe bikomeye mu gihe Republika ya Kongo irimo kwibasirwa ngo n'u Rwanda. Ati ngo ni igihe cyo gukomera no guhuza umutima kwa abaturage ba Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo nkibutse ko bavuga ko ari u Rwanda rwabateye, kari rugaba igitero muri Kongo. Ibyo M23 ntabwo bajya babyemera, ngo M23 bavuga ko itabaho, ni bayita ngo ni igikorogoshwa cyangwa se igikonoshwa ngo cy'u Rwanda gikoreshwa, mu gihe Patrick Muyaya we abita ngo n'abahungu b'u Rwanda boherejwe gutera Kongo. Kuri muri make ntabwo bemera yuko ari abakongomani barwanira uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu uyu Badibanga yongeye kugaragaza neza cyane ko abaturage bagomba gushyira hamwe umutima ndetse no gukomera ngo Kongo mu gihe yanga nicyo gitero ngo giduka ku gihugu cy'u Rwanda nkuko bivugwa. Ibisasu bivugwa ko byatewe na twirwaneho n'abafatiko babo, bibaye nyuma y'iminsi mike habayeho ibindi bitero imulima mu mpera z'icyumweru gishize nkuko byatangajwe na New Dynamics of Civil Society ishami rya Fizi. Abaturage bagera kuri 16 barishwe, abandi 12 barakomereka, abahitanwe n'ibisasu barimo abagore n'abana. Ni cyagiye byavugaga yuko muri agace ka Mulima hanarasiwe igifaru cya FARDC, ndetse binavuga yuko abasikiri ba FARDC bari mu ishuri barashwe. Kuva icyo gihe nibyo byatangiye kuvuga yuko nyine ngo Mulima yafashwe, ariko ntabwo yari agafashwe. Kuri ubu rero ngo FARDC irimo kubona igihombo barimo guhura nacyo, ndetse abaturage nyirizina bakakomeje gukomererwa n'ibi bitero, ariko bagahita no kwihanganisha Rwanda ngo bakomere kuko FARDC yitaye ku mibabaro yabo, FARDC yitaye kuzo bakeneye mu buryo bw'imbaraga. Hanyuma nkuko bikomeza kugarukaho, Zamungu we ngo yageze muri iki cyerekezo cya Pwezelo nyuma kuva muri Minembwe asura abaturage bagaragariza ko bari kumwe nabo kandi ko umutekano ari wose. Katubanza tujye kuri General Zamungu kuri Pwezelo mbere yuko abayobozi bakuru ba F23 bayobowe na Kaniki Bisimwa bagenda akarere ka Minembwe babanjirijwe n'urugendo rwa General Zamungu aho yasuye ingabo za twirwaneho M23 ku mirongo y'urugamba aho bahanganye n'umwanzi. Ibi nemaze kwikubwira mu kanya gato gashize. Mu gihe hategerejwe uruzinduko rw'abayobozi ba M23 twirwaneho muri Minembwe, bizani ngoma kumanza bizera ko umutekano ku nguni zose urinzwe. Ushinzwe ubutasi muri M23 Bwana Zamungu we n'abagenzi mu bakuru mu gisirikare bamanutse kugera kuri front lines cyangwa se kuri axes zitandukanye zo muri Kivu Amajyepfo, aho batekereza ko umwanzi yanyura akagaba igitero. Barangije kumenya neza ko umwanzi ashobora gukoresha ubutaka kurusha mu kirere, hanyuma ngo baza kugenza neza inguni zose. Yagiye kuri Pwezelo ajya ndetse mu gace ka Mikenge, amakuru akanimiza ko yanageze mu gice kigana muri Gakenge akurikirana uko ibintu byifashe. Mu gihe yahageraga niho bimwe mu bisasu byatuka kuri zo axe biraswa ku ruhande rwa FARDC nko gukangakanga ndetse no kubuza FARDC kuba bazamuka ngo atere muri Minembwe nyirizina, ngo yari kuba inama ikomeye cyangwa se umuhuro aho yoziba M23 twirwaneho n'abaturage ba Minembwe. Gusa ariko amakuru akongera gushimangira cyane cyane ko Zamungu kuza muri iki cyerekezo hari undi mugambi ukomeye. Nk'ubwo reka tubare kuva Kivu y'Amajyaruguru, ubwo nuva muri Goma kumanuka Minova, hari uduce tumwe na tumwe muri Karehe byo bijya bivuga ko harimo FARDC na Wazalendo kandi bakaga bitero, ariko zite dupasa twifatira igice cy'amazi cy'Kivu
kigenzurwa na M23. Guhita ugera muri Bukavu hagenzwa na M23. Byari bigoye kugeza Lanfol muri Minembwe kuko inzira ku butaka yasaga nk'idashoboka. Bitewe n'abasirikare ba FARDC bari muri Minembwe bakajya no muri Mwenga bagasana gose Minembwe ikamurwa hagati Mikenge, Mwenga, Kwezero kuryo nta n'uwe makumyabiri zitanyuze umusada ugeza muri Minembwe. Aho kuba inzira ifungutse iturutse ruguru ijya muri Minembwe bivuze ko agace kagana muri Fizi barimo kagenzura byuzuye inzira zigana muri Fizi burengera z'Uburasirazuba ngo hirya Rwisankuku na Kwezero ugana mu gice cy'Uburasirazuba. Inzira igana ruguru byo nibyumvikana n'inzira igana epfo bari kwikontrolinga cyangwa se kwigenzura cyane kuryo umwanzi aturuka bamubonye imbere. Aha rero nibivuga ko FARDC ijye kunjya guhura n'ibikorwa biremereye kuko amakuru yemeza ko M23 igiye gushinga ibirindiro bikomeye bikuru wayita nka position nini cyane nk'iri muri Kivu y'Amajyaruguru bakayizana muri Kivu y'Epfo kugira ngo bakumire ko ibitero bikomeye bya FARDC byazongera kwa kuri Minembwe. Ari naho kandi bategura uburyo bafungura ingune ebyiri. Noneho Uvira kuyitera ntabwo byasa guturuka muri Kamanyola kuko n'urugendo rurerure ubiroshye cyane guhita bava muri Kwezero bikinjira muri Uvira. Gusa ibi ngibi gahita bisobanura iki? Bite bisobanura neza cyane ko bashatse gufata Uvira noneho urugamba rushobora guhita bwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muti gute? Reba hano Kwezero iherereye. Fata igice ugere ku mazi ya Tanganyika. Usunike intambara winjiza muri Uvira. Mu gihe ruguru muri Luningu nanone abasikari ba FARDC baba bari gukumirwa cyangwa kubitwa n'abasikari ba M23 guturuka mu gice cya Katogota ndetse na Rubarika bamanura igisirikare cya FARDC. Mu gihe bose baba bahuriye mu mujyi wa Uvira icyerekezo cyaba kimwe gusa nicyo kwambuka mu gihugu cy'u Burundi wo guca mu mazi byonyine bizabigoye mu gihe FARDC yabiri kubona M23 ku nkombe z'amazi uturutse Kwezero epfo gatoya ugana Baraka. Birumvikana neza ko muri Uvira urugamba ruramutse rwerekejeyo uwitwa Murundi wese uri muri Kivu y'Amajyepfo witwa umusikari wese wa FARDC uri mu Kivu y'Amajyepfo uruhukiro bwahita mu gihugu cy'u Burundi. Ibazo ka bibiri gusa mu gihe FARDC na FDNB bari kwihereza mu gihugu cy'u Burundi bishoboka cyane cyane ko amasasu yagwa mu Burundi. Abarundi badeklaraye intambara ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe indi sasu ryava kuri Kongo kuri M23 batazira u Rwanda bikagwa mu gihugu cy'u Burundi bahita batera intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. None M23 izakomeza iture Minembwe iture Kwezero iture mu gice cya ruguru nundi basa n'abagose FARDC muri Uvira. Abanya Uvira itaza kubarukura nk'uko ibivuga tunjya kwisiza Uvira cyangwa amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayavuye mu by'igice bavamo kugira ngo bakore imirwano handi muri Uvira ntabwo bashobora gutera Akageri bizi ako nawe ntabyuze gusa iminsi imbere cyo kuzabitubwira. Rero General Byamungu igeze muri kano gace nko kwizeza cyane ko agiye gutangira operation ibitero bikomeye mu nguni nyinshi mu buryo bukomeye umande zose mu buryo budasanzwe. Hanyuma rero ku rundi ruhande M23 isakurana inama n'abaturage. Iri nama ikomeye abaturage benshi babanje gusirimba barabyina barishima mu gihe M23 no baraho ngaho bagaragaza ko baje kwifatanya nabo ndetse ko ubu amahoro muri Minembwe arimo guhinda. Fred Kaniki Betrabisimwa gambere bakoresha inama muri Minembwe kuva urugamba rwatangira. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi abasaza abakecuru abagore n'abana bari bitabiriye kwirebera intwari ngo zabatabaye ndetse no komeza guhuza nabo. Ntibihamya neza yuko Minembwe ubu habaye akandi gace M23 igenzura mu buryo bwuzuye nko guhamya neza cyane ko hahari cyangwa se bahari ndetse n'umutekano uhari ku buryo bwuzuye. Akenshi bikunze kuba ko M23 ifasha gace ikoresha inama nk'iyi ngiyi muri Uvira igihe yafataga haba muri Goma haba Barikale ahari wose agifata inama nk'izi ngizi zitazikurikiraho nko kubwira abantu yuko M23 iri kumwe nabo kandi bakomeje ibahumurije ngo kuko ibibazo bahuye nazo bitewe n'urugamba bamazemo iminsi. Iki rero kikaba ari ikindi gisubizo M23 ibitanze kuri rubanda. Itsinda ry'ingenzi rigizwe n'abayobozi b'inyeshyamba rero zigizwe umutwe wa M23 twirwaneho bataza RDF ryakoze igikorwa cyo kugana n'abaturage ku itariki 8 mu mujyi wa Minembwe mu Kivu y'Amajyepfo. Kimakuru cyo muri Kongo murabona ukuntu cyagiye kibyandika. Mu bantu bari bahari harimo Betrabisimwa, Lawrence Kanyuka, Fred Kaniki ndetse n'abandi bayobozi benshi n'abanyamakuru bake bitabiriye nyine uyu muhango cyangwa se iki gikorwa. Mu baturage bo muri ako gace yagize ati baje gusura abakuye mu byabo batuye mu Minembwe. Ama indi nkuru ifite imiterere ya gisirikare itanga isobanuro bitandukanye kuri uru ruzinduko.
aho bagize ati bagerageje kenshi kugera muri ako gace kugira ngo bazane ingabo zari zarafatiwe mu Minembwe, ariko ntibabigeraho. Amaherezo bakoresheje aya mahirwe yo guha ingabo zari muri ako gace imbaraga. Muri make bagerageje kwinjira muri Minembwe ngo bazane ibikoresho by'irwaniro muri Minembwe biranga, baburaga aho banyura. Ibingibi ntabwo ari ibyavuzwe n'abanyamakuru gusa, na bwana Fidel Rugabo yigeze kubyemerera Mama Rwagasabo ati turagose inguni zose, nta ramforo twabona, nta twabona ngo ducikire. Kuri ubu rero ramforo irafunguye, nimaze kwikura mu kanya gashize. Dore rero n'ibinyamakuru byo muri Kongo zabyanditse. Reka tuze kuri iyi map n'uyu mugabo wera cyangwa se umugabo w'uruhu rwera yitwa Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati burya rero njye narangije intambara hagati y'u Rwanda na Kongo mu ntambara 8 maze gusoza. Nivyo really ikinyamakuru igihe cyanditse kiti perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yashimangiye ko yagize uruhare mu kurangiza amakimbirane yari amaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo, gusa ibimenyetso bihabanye n'imvugavuga. Si byo se avuga ko yarangije intambara hagati y'u Rwanda na Kongo, nubwo intambara bwayo idasobanutse neza mu mitekerereze y'abantu. U Rwanda ruvuga ko rutarwana na Kongo, ruvuga ko nta ntambara rurimo na Kongo, rwo rurinze ingamba z'ubwirinzi. Kongo ikavuga ko u Rwanda rwayiteye kuva mu myaka yashize, ndetse Kongo ikaba yarabyise genocide, ngo ni jenoside yakozwe n'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Rero Donald Trump akavuga ko iyi ntambara yishoje. Trump yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo yari mu ndege ya Air Force One avuye mu nama ya OTAN yabereye muri Turukiya. Muri icyo kiganiro yavuze ko intambara yo mu karere yari imaze igihe kandi yagejeje ku iherezo icyo yise ikibazo cyari kimaze guteza urupfu rw'abantu benshi nk'ibarura ngo miliyoni 11. Yavuze ko iyi ntambara yari imaze guhitana abantu benshi cyane, ndetse akoresha amagambo akomeye avuga ko abantu bagera kuri miliyoni 15 bari barishwe baciwe imitwe. Ati Trump yarangije intambara 8 harimo iya Azerbaijan. Tekereza mu ntambara narangije 8 harimo n'izari zimaze imyaka 30. Urebye muri Kongo n'u Rwanda nari ihagaritse nyuma y'imyaka 14 abantu miliyoni 15 bishwe bakaswe imitwe. Niko yavuze. Ibyo Trump yavuze byaje mu gihe kandi umunyamakuru yamubazaga ku byari bimaze iminsi bivugwa ko Maria Corina Machado utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Nicolas Maduro yabujijwe na Amerika kuva mu buhungiro ngo atahe muri Venezuela nyuma yuko uyu mugabo akwiye ku butegetsi. Trump yise avuga ko atigeze afata icyo cyemezo, ndetse ko atabona impamvu yagifata kuko Machado ari umuntu mwiza wemeye no kumuha igihembo cy'amahoro cya Nobel yari yegukanye. Ati ntago ari byo. Yavuze ko Machado yamuhaye iki gihembo kubera ko yahagaritse intambara 8 zirimo